day 1 gidi wari do in legre day 2 gi pulap kup sar lak ta vida ngasi de mai tengko se oina kup pani pre operation day 2 champurama hawai ma chakra day 3 operation lo ra drip nung lo shat khare operation gi wari de khara kala ka na le ra oirom gi puk narak padagi hauraga open operation na tabida ki hol tawraga lauthok khibagi hospital la leirobagi mane hospital le halaga hojibokta leiriba journey sigi mapung phabuari mayam da thamjage yan han makta da mateng pangbirakpa mayam punamak emotional support marum pang sing Eyamba sing maruina doctor surgeon tongan ba ward ki sister nurse mayam hospital ki staff mayam leiriba tongan ma side tagi leibiriba mayam punamak thagachari mayam gi laman nam ton sanjarabani no sigi story mayam sida atai gi thengnak experience kamta lokhup lokoi leitana phongdok chari mayam da august ki tang 13 da operation haibadi ki whole surgery my lab colleague haibani doctor maronda manung daga hangto na tab swaida gi khulai thengchandana paidana chaptana camera ma thandana dawse yam ngam grajani haigrajani haisingrajani siguma doctor mayam manipur da tholakpa yamna pung thawani ngai ne manipur da apha hospital mayam lairakpa koi government ki hospital jidi kainoma operation ma tawge ha kanda yam kuina ngai na ba MRI ma lawge ha kanda ngasi hek chalaga ngasi hek ta lawba ya da wi phiba ma mayam na do mayok na relai karmai taraga semtok to no infrastructure fagal handora staff wat panara kari wat panano paisa wat panara adu made government ki saruk ta dum lejare haidra so mayam na dum khangna laira poni sigi area ja sidani khar na apse kayuma smai hek ting khat pakan la swai hek leng bugumba kainom hek thang ge taw ta suma pham charu da badagi lengjan bugum mai taw budo adu mai budi mamangai da ge dum yawe aina gastric ki oram mani gaina khantokpa hojiki narak pagi jina ayukta thauri gum chong budo adugum bada ju adum nai ado aina isa je ham sagat khar ga di na bado khara phai july gi last week sharuk swai da dum horak pane khara horak pane ada aina exercise taw budo swai da khara henjan nu theu kholu taw budo da surya namaskar ga hek taw yu na ta long thok ta hek taw ne surya namaskar ne yoga gi da ada masidi ada taw buda khara lengjan gi bo rangani ga na khan buda ge aina sum lai thok buda hapta ama ani gum ji sum adugi mafam da ayu hawgalakpado gum adum naba aduga isa ingthara kanda adum naba yam kan naba dina tiko khara naradi mayam yeng thokpiro medical line da library medical gi hospital wagera ama wagera library mayam sida sum tana jatan hangjaba kan sida ultrasound mi lawtho na habi badagi lawtho ji na yum ju khanara adai lawthong na baida makta august 4 da aywa ta chale yum da gi sing 700 ml tha chalabane glass chawa ma idin lumbu sab ja yuk te hek thai pung taruk ta do min tara wali kana moi thong hang bangai re thong hange ai kai nungai ta banu khop ai di doctor che yaur chapna te self ai swai ja khar na da yeng ja ge lak pani sa swai ja sum yeng kan swai da lep khre yeng ba je khara kup thani yeng ba gi mong do tawre ai kai da ro ja no swai ja kup thare ijina na khan ma kan ja da na hana nung le re ji khang ba na tra na doctor na hange ai na adudi khangdri sha nung amadi laire haire adedi masing khan nung laire na adas kamai tawne adudi report se dum khudak ta pyramid report se join dum phangam ni na atai loimak laire atai normal in size adagi kidney normal in size gallbladder gi mapas da normal distension lumen so se hyperechoic moi doctor gi maron se hyperechoic lesions measuring 13 mm associated with acoustic shadow na impression da cholelithiasis without cholecystitis na sumai irakpa google lamu impression ji namma yange hojikti google lo yam nungai ram ni na gallbladder di sohan da bida sum laiba agoi symptom gum ju phudok ta bagi mong da aduni ha ko dagi masidi 2026 adai da hojik 2026 adai da operation je dum tawra ga da sidi kamta ju mai phudorok trimina phudorok pa sum ngai rage phudorok kan do tawum phai ga wakan da maina hamba aina khalakib je duni ona taina bani masi yaringai khangadi yaringai thuna dum to hodam swai dan na ba horok pa je kainom le dana tawra ini magi effect oram ba ma wa ba dana sigi halakpa kan se doctor da masigi ultrasound je tana bagi wakan do ngon da phorokide whole abdomen je lisingam ga hum lahowi whole abdomen je lupa chatruk chatre chumaina oiram ba thengna hawe mamang da imagi chegi lobu kan da aduga august 5 2025 chida 2026 da bu toro 2025 ki lorak pa da bu toro operation torak toram ni na chimi sa haksel tengmang ki card to amadi 2022 adai da imana ba toroga sabi gi bam leiba card to bu di pai hawa card se kadai facility phangi ge na tonga hospital ma ama hangse
तोंगान हॉस्पिटल से सेम आइस्टी कार्ड चलनद्रे ना अदुमाइन हायरकपना यामने हॉस्पिटल खरा मददी सेम आइस्टी कार्ड चु याम अपिक परसेंटेज द पीरगा दमाइना चलनरी ना हायपदे अदादी सेम आइस्टी न तौरदी यामना हयेंग अंगोंदा याम कानाबदु फंगोय सेम आइस्टी न तब पीएम आइस्टी दुदी चलनरी या मणिपुर खरा परसेंट खरा चलनरी अदु तादी पीएम जेवाई कार्ड से सानबगी द कना कना लाइरगे ना इन तोंगान मैम ताना याम मैम नुसिबे याम मले मोंदा हायपे ताना बजे याम थोय सोंबा मेडिकल की मतंग से मागे ताना बदु द अदुगी नुपादो तौबने ना माना रेफर तौबिरा कांदा आई माय मनाक चचरू कांदा आधार की लिंक तौब मोबाइल फोन ओटीपी लाकदब इन पूरा चलहौदब मोबाइल यूम लेहौरे ओटीपी जो हंगनबदो लेहौद्रब अदुदुना नेशनल आयुष्मान ऐप अना गूगल प्ले स्टोर दजुम फंगे एप्पल ऐप स्टोर दजुम फंगे सिगी ऐप से हापगा अदुम इसान तौजबे याबने सुमाय तौरो ना याबदुना ताकबिरकपदगी अयुम हला कांदा अना खुदक्ता होजिकी स्टेप मैम दो तौरो मतुंग जिदा सेम आईटी दगी पीएम जेवाई कार्ड कन्वर्ट तौबगी जे सबमिट तौरे पुंग अमगुम लेरकांदा एप्रूव तौरे ना अदुमाय थाबिरे कार्ड पाइरमिना हॉस्पिटल अहोंग करी करी लेरीना थेरकबा हौबने दम अखोगी पेशेंट मैम पामने जो हॉस्पिटल अहोंग वांगांगबसु नुंगाइबा फजनजु येंगबीबा डॉक्टर जु फबा मैम जी येंगबनेना आगी पीएमजेवाई कार्ड सारुबगी डेट 5 से सिगी हेक नुमितसिगी नुमिदांग वाइरमदा एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया मणिपुर चैप्टर हैव एसोसिएशन जिना नोटिस हम थोपिरे टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ treatment benefit under PMJY scheme mana toroga August ki date manga asida sumaina notice am thokpire suspension je tang kaya de tawdun hujik chana sigi benefit me amje August ki tang 13 tagi chana balle pani haiba aina sajaru card to de ai benefit kara phangna ba na sajaru bu card ne sariba card sing matung in hospital da benefit phangada bu phangaroi date 16 dagi phangaroi suspension tawrani na sigi notice se tholokpa matam jida नुंगाई त्रेदना डेडलाइन अमा थोला अबनेना डेट 16 भक्ता तौना बो होना रखपदा जि डॉक्टर जे कना ताना जिगे तोंगा तोंगान बा मयाम हंगबसिदा क्वाइदे नुंगाई गदब डॉक्टर ना खनबिरा कान से याम मतेंग पांगबिबदगे पैसा चंगबसु दुम लास्ट हाइजर रखे को पैसा जे अरेंजमेंट तौरा मतुंग जेता डॉक्टर जे ताना जेन तौरा कांदा डॉक्टर जे मपान सथोखिबदगे मपान दगे हलकपजे डेट 11 दा हलकने हलकपसे मुंगाई लेरे डेट 12 तो इन लाओ हारे अयुक्ता चलवाना अयुक्सिदा चले डॉक्टर सिंह गाइबिरगा ले मैम नुंगाई स्टाफ मैम सम सपोर्ट तौबिबदो अदो अदुम फंगे मोन कोचेन चेनबीदना तौबदगे ओपीडी टिकट के लुपा 100 सिस्टम मैम सु कोचेन चेनबीदना अदुम आई खतंग नतबिदा पेशेंट मैम लाई मैम जे अदुम याम नुंगाइना कोगे फाइल गा से खोइना पाइदबिदो को पाइबिरगा समान सेदा चंगो खोलो तौदना चंगे डॉक्टर दु लेरमे यहाना मसक खंगनारे Good morning, sir. Antaraganda. Naabani, the ultrasound report. See, I top of the Utri, the Hamalakani. All of them is a goal with the Nungle, some goal with the walls again with the Tawdri. Frankly, Dum Hire, that 16 is Sumana, Association of Healthcare Provider India, Manipur chapter, Sumana, Sanamana, that 16 the Gide Linama, Tambi Badagi, Sumana 16 among the towning in that 2 after Doctor Una, but that's my wife Sanare. Doctor Nai with the Adam. Adum yam thuna tarju ai kilometer tawning ge nangbo na hange doctor ngasi tarju dum kasu kai da boi taragadi adum tawthojara na hai bp budi adu doctor unadrikanda system ina on gi basida makha da 105 aduga mathakta na 155 le bp do yam wange metuda adaga doctor sina operation tawje hai tar de test me amje tawro na coding time ne complete hemogram ne x-ray chest ne bleeding time duga RET fourth generation ana tawbasina chijina khogi HIV gumbai omdu mali aduga glucose random kidney function test thyroid hormone hepatitis C virus antibody prothrombin times liver function test ISBSGG aduga electrocardiogram ECG maga tese dum tawro horen gi OT plan ne na khara urgent ne dum hairo na system am tawra system ngai dun changbi dana khara urgent ne horen OT plan leibane urgent thabiro andawdana urgent na tawra thabire sigi test tawloi matam da pung 13 makhai pung 13 mai tare pung ama adaida report amani phangbore pulap phangbalo bes pung ani makhai adaida phangye pulap ki report se SMS la SMS nang si report nang na san yeng ba yarani gaina moi da gi sing thok tringai da report se aina dum hana dum yeng bai khudong sabam su pir yam nungai health care yam chawkhale mani pu da report counter de changa report se laure sister du dang pere adai man ko chen chen bi dana doctor surgeon du da yang handana tawre adai di operation tawdringa mamang da
Pre-anesthetic check-up test and pangdadringaida kamaina aigi dose kyam thagani na pangdadringaida check tawudo adu tawrase na refer tawbire khara urgent oin tawbiro pung mari gi OT ni na counter de mim tawraga dum ko chen bi dan tin bi si room sida pambiu ngayo kholon tawraga anesthetic ki doctor khara kuin ngai pung amagum bangai kamai tawba the BP wang bagi khot bagi adagi aigi report ma ji nga moi che moi anesthetic form de loi mela kan sida BP wang manina operation je hoje khudak da di tawning de BP je hanem da halaga tawbana di khwai phani BP wang no da jang wa ga ni akhoi da ju wa ni horen BP wang ga tawru kan da issue am thokani ando BP da hanem da hala je na advice tawbi re hoi sar ka su kai de hayang gum tawba ya na bagi oin tawrase hospital de am kuin na le ning de da mi khodima hayang gum oin na tawba ya na phare hayang do yengo hayang ji tawba ya na bai da makta nang BP wang je sigi medicine doctor am da makha da mu refer tawbirage medicine doctor am thai tanaro an taraga medicine doctor am refer tawre makha gi nurse mu file je paira ko chen bi dana tana bakanda dum nungai khoi maitalon je dum ngangna ram ni na imalon de ngangna jam nungai dana medicine doctor se manak dum phamle medicine doctor ju am phai sidi kamai tawba de isi ju ha yeng bi re isi ji kam tawde sidi kam tawde na harak pada ai khatang haraw potharaga tawga dra BP gi keno je tawga dra aina madam ai je date 16 de moi gi sumai tawdana association na PMJY ka 16 dagi hen sin ya ro ha bidagi ai 16 mamang tawni nang 16 don nang ni se taraga hayengi tablet che sino 10 mg hoji ama sa sallo hayang ayuk tam charo ayuk sida mu nem da draga di ado amaga mu sa sallo ka ju kai de do OT do plan tawro na ma haibirame adana final oil laptop na sa janu ngak tang ngai re ma so ai da mak tam mu hale lamna salro kanda nang BP sumai le rawni na BP je hanan nem dan ma thau tare ado yum da han ge su yai ado hospital la la ga fajana hospital ge environment me am je sa san na halo su san na halo do wakhan nem dara kan da tension ngam to leitra kan da fajana operation ju tawna ba ready tawsi ado hatu su tawroi sida ado nangi wakhan no khalu kari haningi nang sida kai haningi kai tawningi fajana akhoi frankly edum wari sanara kanda pare adudi emission tawjarage ado potharage numit ma haje hojiki numit chima numdang wareba numdang sima dum potharo hayeng sima zum numit chupa sima potharo aduga hayengi mathangi numit cha sida OT plan tawraji na habiba numit sida operation tawdram ni emission tawnabagi process tam changba hore emission tawre emission tawnaba che chang loi mele ming dagi gari dagi laifam dagi mayam loi mel matung sida lore paisa thiram da timing sida 25000 deposit thamo na adumain haibire cash counter da changam da sida relaxation notice of deadline PMJY CMI sigi relaxation notice amamo ngasagi association do aduga government ka mung yana bagi amuk tholeba association of healthcare provider India Manipur chapter siga government of Manipur gi health commissioner wariba Mr Suman Singh IS siga unaraga wari sanabadagi samai tawtana pithoktana lairiba dialysis ki ade ato atopa senpham mayam hospital la tonjalliba mayam government na pidana thamiba mayam je pithoani na haibadagi Somaina yanare 16 dagi benefit fangaro na haibado 16 je relax tawre na dmain tawdra mu thokbi re ne paisa thiram daisida de 16 nangna ba na coaching chendna yamna athu bagi oina akoi emergency gi mong tawbi dana sta mam coaching chen tawri mam do de 16 gi de line do mu relax tawre na association duga government of Manipur ga yana badagi relax tawre na haibirak pudu dagi amu paisa thiram dai do de yongo hayengi mathangda OT plan tawdana loire da mu aduda mu yathocation tawdu nungai roina adamai khan badage paisa thire jida ka doroge na 25000 je hana thire adai de haure de one count of hore numida mu count of hawdani numidang ge chak to phajan pure hospital gi chak to charo na surgeon jo habirak pa BP control tawna bu oire aduga yam chamna dum charo kharadi hauroi ado ta jo charo na hai aina how to bu kam kai de de how to ju dum hawe hidang ne khala chatho dam ne na khamda matam soi bjana te nangdang pung tare sida chak lai chak se plastic na kupsala pan lai video ju thagat chagin mamang da mahau de pa ja phang doram ni se ai mahau ju phang man na adum mahau phang le samasa ta bek pa je ba mahau phang bram thing jan phang wangang sangharo lo chalage karo khabini ne lairiba room jina akhoi gi twin sharing da mi atopadi laitre